Pemirsa parikrama lomba utawi pawe ogo-ogo akeh kalimbakang rawuh mangkin pengarian ogo-ogo ring suang-suang Banjar sampun mawit memargi. Para yuwanane ulang pisan antuk nyobiahang kreativitasipun antuk ngarianin ogo-ogo sani unik miwah menarik. Krama Hindu pacang ngemargiang Raina Suci Nyepi warsani mangkin. Nepet ring tanggal 19 Maret warsa kali tali 6 nanging Raina sedurungnya nih pacang kemargiang pengrupukan antuk ngara ogogo. Parikrama puniki nanganin kerarang sangkaning penglimbak pandemi COVID-19 nanging ring warsani mangkin pemuputnya nih pawai ogogo sampun kedadosang nanging satek nguratiang ketertian tur keamanan. Ring kawentenan inucap sani mangkin sampean yuwanane kantun bincu makario ogogo ring Bali Banjar suang-suang. Nenten wata ketruk sain saking seni tatkala ngarianin miwa pementasan sani taler kedadosang gala majeng para yuwanane antuk ngapresiasi yang tur ngolimbakang seni. Tios mata tujuan ngelestariang seni miwa budaya, kreativitas yuwanane pacang stateng limbak. Pawe ogogo sanes tata kepisuguhang rikalaning raina pengrupukan yang raina nyepi. Presiden ngedautin mana wisatawan wiyadin krama lokal, puni kemawinan, ogogo sani kekaryanin kap tiang wibu antuk reragragan tanpa ngicalang semartin ogogo punike, truna-truni ring Banjar mawit lebet mekarya ogogo antuk ngambil mekudang-kudang rupa buta kalo, tiosan pinake genanyi nayang kewagedan seni ipun, ogogo taler nenten lempas saking tetamian sani sampun saking dumun kekaryanin, tur keusung ring dina pengrupukan. Juliana, Bali TV.